Bevölkerungsstarke. Artumni stark Schubert Bevölkerungsstarke. Die Anbetracht des verhältnismäßig großen Gebiets ist die Bevölkerungsdichte der Yangon-Provinz gering. Die nächste Liste. Sie trägt für die an die außermongolische Grenze anrainende Nord-Yangon-Provinz 0,3 Menschen auf dem Quadratkilometer, für die Südprovinz 8 auf den Quadratkilometer, für die Westen 5 Menschen auf dem Quadratkilometer, waren die Mitte mehr landeinwärts gelegene Ostprovinz eine Dichte von 1 für 1 Quadratkilometer aufweisen hat. За Kwame social лолын бүсэнд масэрийг тэгээд жишээлбэл Хянганы хойд мужид 300 м тутамд 1 км квадрат 1.3 хүний суурьших хэмжээтэй бол өмнөд мужид Хянганы өмнөд мужид 1 км квадрат 8 хүн хуваарлагдана. Хянганы баруун мужид км квадрат 5 хүн, гэтэл зүүн мужид 1 км квадрат 1 хүн ногдох жишээтэй ийм суурьшлийн шигүүл байдал байна. Betrachtet man die Zahlen der sogenannten manchurischen Bevölkerung innerhalb der 4 Yangon-Provinzen im Zeiträume von 1933 bis 1939, so ergibt sich ein ständiges Ansteigen der Bevölkerung. Daraus folgt eine Zunahme der Bevölkerung im Allgemeinen, denn unter manchurischer Bevölkerung ist in Jahrbuchern alles außer Japaner, Weißrussen und sonstigen Fremden zu verstehen. 1939 оны хооронд хүн амын тоо бол эрс өссөн. Яг л манж нар манжуурыг эдэлсэн учраас манж гаралтай аймагуд хүмүүс олноор цугларснаас гадна цагаан орсууд, японочууд гэх мэтлэн гадаадууд ихээр суурьшиж ирснийг тооцож бодох хэрэгтэй. Jedoch ist vom tatsächlichen Bevölkerungswachstum die Wirkung einer immer genau gehandhabten Volkszahlungsmethode abzurechnen. Die Bevölkerungszahlen für Manchu sind demnach. За хүмүүсийн тоо бол Ende 1933 6530 635.250. September 1934 772.712. Im Jahre Juni 1935 1.083.128. Dezember 1935 1.191.823. Oktober 1938 1.144.625. Gesamtbevölkerung im 1939 1.478.783. Genaue Zahlen über die Mongolen-Bevölkerung allein sind selten. Die wenigen verfügbaren beziehen sich auf die Jahre 1933 und 1935. Nach dem Stande vom Juni 1935 verhielten sich die einzelnen Bevölkerungsgruppen zueinander wie folgt: Mongolen 484.600,
58, Chinesen 651.984, Koreaner 2880, Japaner 1948. Dies ergibt auch in dem mongolischen Reservat der 4 Hyangam-Provinz einen starken chinesischen Wachstum. За ингээд тооноос харах юм бол 1933 оны эцсээр Манжуурын дөрөв мужид 635,250 хүн тоолуулсан бол 1939 онд 1,478,783 хүн суурьсан байсан. За үүний дотор монголчууд 484,658, хятадууд 651,984, солонгосчууд 2,880, гэтэл японочууд 1,948 тоолуулсан байна. Dies ergibt auch in dem mongolischen Reservat der 4 Hyangam-Provinz ein starkes chinesischen Wachstum. За эндээс харах юм бол Хянганы 4 монгол мужид хятадууд олноор суурьшиж байгааг харж байна. Vergleich der Mongolen und Chinesen der Jahre 1933 und 1935 auch gebaut auf dem Jahr in Japan Manchukuo Yearbook 1936 und 1937 veröffentlichten Zahlenmaterial erweist eine überraschende starke Abnahme der mongolischen Bevölkerung und ein Ansteigen des chinesischen. За 1935-36 оны Япон Манчжогийн жил бүрийн тооллогыг харах юм бол монголчуудын тоо маш ихээр хорогдоод хятадуудын тоо бас ихээр өсөж байгаа. Eine grafische Darstellung dieser Zahlenwerte lässt erkennen, wie sehr sich das Mongolentum im Laufe von 3 Jahren vor dem Infiltrationsdruck der chinesischen verdünnte. Vor allem West- und Ostprovinz scheinen der Bevölkerungsbewegung mehr ausgeliefert als die beiden anderen Provinzen, aber auch nach 1933 nahezu 100% mongolische Nomadengebiet Nordhyangang bildet sich bis 1935 zu einem nach Südwesten Gobi-Ausläufen zu geneigten Rückzugsgebiet zurück. Монголчууд 100% суурьшижсэн хойд Хянганы муж бол 1935 он болоход баруун өмнө тал руугаа говь руу шахагдаж суурьшиж эхэлсэн. Andererseits muss in Betracht gezogen werden, dass man später zu den Zahlungsergebnissen des Jahres 1935 sagte, aus Steuerangst hatten sich viele Mongolen der Erfassung entzogen. Für die weiteren Jahre bis 1940 lässt es sich nicht feststellen, wie weit die Mongolen in dem allgemeinen Anwachsen der mandschurischen Bevölkerung der Hyangam-Provinz beteiligt sind oder inwieweit es auf ihre Kosten geht. Außer einer Angabe aus dem Jahre 1939 von 2.065.000 Mongolen vor alle japanisch geleiteten Mongolengebiete liegen noch keine Zahlen vor. Aber 1939 онд Монгол Япончуудын 265,000 монгол гэж тоолсноос өөр ямар нэгэн тоо материал монголчуудын бүс нутагт бол байхгүй. Aber auch in unserer Berücksichtigung der Einbeziehung der inneren Mongolei und alle übrigen nach dem Manchukuo verstreut lebenden Mongolen erscheint diese Zahl in Anbetracht der obigen Beobachtungen übertrieben hoch. Энэ судалж байгаа бүс нутгийн хүү амын бүт болоод суурьшлын нягт болоод хэтэршлиг тухай судлахад юм байна.